Coba. Satu. Yang kedua, angka kalalan na dena madosa tahu na mo dena sempajang. Angka mo pa. Aga yaro. Tau jangenge gangka madisin na rilasa ujangan na. Pertanyaannya kira-kira tega tapi te mas sempajangin na ujangenge. Ibu? Tega tapi te mas sempaja atau jangan? Sempajang. Berarti waras mopi. Mega tahu tong talabiku dega kana fitte. Dena foji ujangenge tapi detona sempajang. Dega kana onroy bansana. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yasra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis salata li dzikri. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita hormati Bapak yang mewakili Camat Bilawa, dalam hal ini penjabat kepala desa Sapa, yang baru saja menyampaikan sambutan dan arahannya kepada kita sekalian. Yang saya hormati dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Gurta Pengawas Pendidikan Kementerian Agama Kecamatan Bilawa, sekaligus Gurta juga adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Bilawa, dan juga pemilik Pengawas Pendidikan Asadiya Wilayah 5. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bilawa, orang tua kita Ketua Yayasan Al-Islah bersama dengan Gurta para pembina, para pendidik Yayasan Al-Islah As'adiyah Kecamatan Bilawa, Bapak melebihkan para panitia dan pengurus masjid, Bapak Imam dan seluruh pegawai syara, seluruh tokoh masyarakat, terutama aparat desa yang sempat hadir, ibu-ibu, para majelis taklim, semuanya seluruhnya dari berbagai masjid yang memakai baju seragam dan yang tidak memakai baju seragam, saya hormati semuanya. Mamuariki pada kamana lolongat de celino kueto pada ceng akhirat poleri pengalatan. Amin. Lisana miraje sempajang. Lisana sempajange farengerang. Lisana farengerange ampe malebi sifat makanja rival lawangan na sempajang. Ulangi, lisana miraje sempajang. Lisana sempajange farengerang. Lisana farengerange ampe malebi sifat makanja rival lawangan na sempajang. Jadi Bapak Ibu,
Ye komelo ki mitai malisa miraja na tawe itai sampajanna ye ko furai hadire mamiraja ye ko angka mopa pole ri palawangata watunna de na hadire mamiraja de pana hadire ri acara miraja de na matika ribi zaman na sampajange biasa mopa macapa pakat de sampajange sisanna fure hadire mamiraja malad ni matika malad ni manini ri zaman na sampajange berarti ia na ro tauriasang malisa mirajana. Tahu terlebihku, ia tahu psikologi mitai malisa sempajanna tahu itai ampena sifatna pangkaukanna falawangana sempajangnya. Ibu, oh ibu, ia kau tahu le ni perangi, de tanoko i ambo anak tak. Mapamula furata mas sempaja subuh letuk sempaja lorong berarti malisa ni sempaja tak ya tu ibu. Ibu tahu lemo perang ide tanoko letuk lorong berarti maka apa tu sempaja subuh ko de pada tahu le perang ibu. Ye kau tahu le ni perangi de tak gosip, de tak bicara jai tahu mapa mula furata mas sempaja loro letu asara letu magharibi berarti dipastikan malisa sempaja tayat. Tapi kau pura ke mas sempaja loro apa sulafa kampo puramana lei cerita ja apa sulafa kampo puramana yewa malaga baka dena gaga isam malaga ye saliwa bola lisu sikit laga yang bo anake berarti to maka apa sempajanna ya tu ya to sidi burane pak. Ya kalau ki suka iro malisa nama kafana sempajata ya ko makanja timu-timu ki ko indo anak maka simak berkada ki ritawe ya tu bawang ukuran na takarang setengah-tengah na ampe malabi biasa le jamar ila sempajang. Ye kau tahu lah ni TV teman terlebih ku risaliwa sempajang, ye na tu teman lisa sempajan. Cuma pertanyaannya teman terlebih ku mega boleh ripala banget. Tak dia na perhatikan nyero. Maka apa malisa na sempajan na, makanja iare gadena yerwasele na sempajan na dia na perhatikan nye magai na sabak namo sempajan na lairangnya. Kadang-kadang mah petu-petu toh. Betul Bapak Ibu? Ibu, saya bisa sering sampaikan di majelis taklim di Sengkang. Maka daka ia tu koloki suka majer iarek gadena tahu ri zaman na sampajanna ite kobotingnya. Atanga ki kobotingnya. Ia ko angkat tahu taruntuk kobotingnya Pak. Mau se irita narik kota mani waktu na sampajangnya mau se berarti tong ngejarak tong di zaman na sampajangnya itu tahu. Tapi ye ko angkat tahu teita ye ko botingnya samana de na mainga toma talabiku ye ko tame waktu na sampajangnya bahkan kadang-kadang natung katak kalupa berarti tahu bansana ya roh perlu patoba. Ibu tasik di boting biasanya 2 sempaja terancang betul
Sempajang lagi ibu. Sempajang loro nasara. Ibu-ibu tu sangat pengalaman. Mapa mula tatek 10 ele. Angka memang itu dah ko botingnya mapa fi mano. Tatek 10. Tatek 10 dua tangga soy masalawat ni radio ko masigi mapiseng ni maka de macawi ni tama watu loroi tingkamo fi mapavi. Tatek sedi pura mana ni masam pajar loro tawe angkamo pi alena ti mapavi. Tatek telu macawi ni capu watu na loroi asra macawi to ni tama angka sinewa si depe bestin nama to. Anggota pajak nama tona sengale nama parengara lesina parengarang iku ma parengaratoy ibu tadampa nga kamaraja iye kololo ngeke anggota ta apalagi bestita sahabat ta mapamula tate 10 ele elatu tate telu tangasoy samana de panangkana salai onro na parengarangi waseng parengarangi. Apa biang lomo tu tak kalupa tapi ko boting pa ko sibu ni majempu sibu ni kasi mapatuda ipatongan na reko tak kalupa maka parengarangi deng ngaji pura ni gor masam pajar roro iye ko makade oi de patu nahala de ceta parengarangi kan di na idi pura ni ga depa pada jokani masam pajar ira ya sebesti iro ya anggota pace ya kung kasahabat tak mapakro ibu fiarai ajak telepesan apa ya kung kasahabat ti maparingarang ri akhirat maparingarang ri decenge usahakan ya ketani masa itu sahabat apa dia nak dikit sembarang sahabat tu maka Nabi tak latu sahib illa mu'minan ajak lalu mewe mak besti itu sangat dina tu mata pun ajak mewe mak sahabat itu cerita tu mata pun iran nuami matu parengarangi ki iko takalu paki de gaga iko takok mak parengarangi lemina parengarangi tatek telu ni arawenge ni tani sida pena pole topa haji pole Makkah de na kedo lemina parengarangi de ngaji tojok ke tu mak parola ay boy magi wasan aparola ya taparingarangi nama cawin itu capu tu na loro aga kajaja tu mata lebih kulupa to ni pengaji maparola ya mani nama inga makara de pale na sampaja loro lesu mani pole maparola si tengana to mani nang aga pi ibu oh ibu si tenganan na dena sampaja loro kira-kira kamu pa walalan na tuma sampaja loro namun suruh asara macaw itu ni capu napi tu rapa-rapa wi dena sampaja loro wi magana kasiawi magana magana ikung katona pumadorakana Pak Guru Saleh fasi jamak bawa ni aji angka tu kongkah ayana mega tu mata lebih ku mas sampaja angka tu kongkah jo katongan ni ma pese jama gara-gara boting na bali bolana miro boting usolli farda zuhri rakaataini kasrang puah makasrasi yang ngare Pak Guru makasra na bali bolana mi boting majmu'an ilal asri karena boting ya namanya kajajat tu talabiku mas sempajang angka tu kongkah tapi tak ada apa dega agama palalongang ni tawe ma pasijama apalagi makasra ia kembali bolatan jama boleh dilakukan artinya dua sempaja lay jama sedi waktu boleh tapi ada ilatnya ada penyebabnya pertama musafir yang kedua masyakkah kesulitan musafir menurut guru Imam Syafi'i 80 kilo ke atas dia mari gaga Bapak Ibu engkau boti tajokai daerah Mamuju
dari tempat mukim kita melewati batas 80 kilo, boleh jamak solat kita. Engkau boti tajokai daerah Palopo, daerah Makassar, silahkan jamak solat kita. Siaga tanah telu ngesok. Bahkan ada pendapat gurta, maka selama kita tidak ada niat mukim di tempatnya itu, maka selama itu pula boleh kita jamak solat kita. Bahkan tong terlebihku yeko 80 kilo ke atas bukan hanya boleh dijamak, tapi boleh dikasrah. Wa iza dhalabatum fil ard falaysa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Boleh dikasrah. Ya sange jamak pak dua sempajang jamak set di waktu. Ya sange kasrah iring kasih tepe. Masam pajang loro ki, masam pajang asar ki. Riwatuna loroe ya sejamak takdim. Asana. Masam pajang loro ki, masam pajang asar ki. Tapi komeni watuna asar itu masam pajang loro ya sejamak takhir. Asana. Masam pajang maghribi ki, masam pajang isya ki, ye ko wattunna loro wattunna maghribi ya sejamak takdim. Masam pajang maghribi ki, masam pajang isya ki, tapi komeni wattunna isya la ijami sam pajang maghribi ta ya sejamak takhir. Jadi dua sempajang ijama set di waktu. Loki gapat dioloi, loki gapat dimondri. Ye ko ipak dioloi takdim, ipak dimondri takhir. Ia ko masam pajang loro ki, masam pajang asara ki, riwatuna loroi mesti loro yolo na pasara. Tapi ko masam pajang loro ki, riwatuna asara bebas. Waddi loro yolo na pasara na sabak yolo matoi loro na pasara. Waddi asara yolo na paloro na sabak ihargai watuna asara yonre masam pajang loro bebas. Kalau takhir. Paham Bapak Ibu? Tapi perlu tapahat to. Maka raya wading pasi jama dena sembarang angka pasangan na. Dena sembarang ne wama pasangan. Pasangan na loro na asara, asara na loro. Pasangan na maghribi na isa, isa na maghribi. Dena wading ipasangkan asara si bawa maghribi. Macawe ni capu watu na asara. Nasa kopi matu sampajang maghribi wa sampajang asara. Dia na janji. Loro na asara, asara na maghribi. Isa na subuh, isa maghribi na isa, isa na maghribi. Subuh dia na wadi jamak, dia na wadi kasra. Apa angkat tu apa si jamak nasa ngalena apa mula sampajang loro letuk sampajang subuh. Kita ni matu made mas sampajang isa nasa pura ni pasi jamak wona loroi. Ayasa. Iku mah pakro apa si jamak bawa no talu ngeso. Cica mani marepo. Ini namanya kebijakan. Bapak Ibu, kebijakan. Bahkan boleh dikasrah. Tadinya zuhur 4 rakaat, betul? Kalau kita kasrah, pelaksanaannya cuma 2 rakaat. Asar 4 rakaat, kalau kita kasrah maka pelaksanaannya 2 rakaat. Jadi kumapa si jamaki maka seratoki teknis pelaksanaannya masam pajal loro ki yolo 2 rakaat. Dan inapa tu mak birisa letatoki kamu yala si asra 2 rakaat. Iro yasa mapa si jama maka serato. Maghribi dia wadi kasrah tapi wadi mujama jadi masam pajama maghribi ki tete italun rakang pura ki ma beri salat tatoki kamu yala si isa 2 rakang iro ya sama pasi jama maka saratoi kebijakan Bapak Ibu. Kalau ada ilatnya musafir ataupun perjalanan dan perjalanan kita 80 kilo ke atas boleh dilakukan itu kebijakan dalam agama. Onrona can naro agama tak tu terlebih ku lay capak dia sengi sempajang. Onrona can. Bayangkannya alim lebihna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napalutukan lau ridi tomatoe muru auladukum bisolah. Sini na tomatoe surangnya anakmu mas sempajang. Ye kona rafi ni umuruna anakmu fitut tahun. Ibu? Oh Ibu, saya tanya, kira-kira kau umur 7 tahun umur na anak-anak na wajiki ni kesempajang?
Ibu utaneki iye ko umur pitu tahu anak na wajiki ni ke sempaja yare gana de balegat ni ga anak umur pitu tahu nge depa tapi onro faralun naro onro penting naro sampajangnya idi sini na tomatoae na suruh ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh ni anakmu mas sampajang walaupun depa na balega napi pitu tahu padahal dia pana wajib ya pana wajib kita wi sampaja tong talabiku narik ku balik guys ye ko angka anak dia pana sampaja na sebab dia pana balik dia pana dosa ya tu napi kong kata ne kipa tadang pengka engka mana maka kutana ko idi maka da engka garolalan na de tu madosa na mode ta sempa na mode ne sampaja bila ajak lalu tak kada digagalalan na natanrangi kita itu madodo bacata ajak lalu tak kada digagalalan na ketulalan na telu mini ketelu ye ko ciai madosa tawe na mode na sampajang surah pitte ko telu pertama taumatin roe gangka masaddin naritin rona dena wajib mas sempaja itu jadi ko cakik madosa namode tas sempajang atin rokik materu ibu ajak tatalinga apa upana talinga ki mesti tasuluri ro sempajat ta onna de eta jame watu tak matinro ya pana to talinga ko tama ki kuburu tau lemo ibu tau lemo matinro materu de tatalinga tau le tapi tau lemo matinro sambil maring kalinga ceramah tau lemo satu tomatinroy gangka masadina ritinrona jadi kumatinro tawi makna tu taung dia nang kana talinga selama ratusan tahun dia na wajib ke sempaja maka dangka kata matinro makna tu taung ka asabul sempak mate ya rodui enak petuheng coba satu yang kedua angka kalalan na dena madosa tawe na mode na sempajang angka mupa aga yero tau jangenge gangka madisinna rilasa ujangenna pertanyaannya kira-kira tega tapi te mas sempajangin na ujangenge ibu tega tapi te mas sempaja tu ujangeng sempajang berarti waras mopi mega tahu teman talabiku dega kana fitte dena foji ujangengnya tapi detona sempajang dega kana onroi bansana ye selama teman talabiku karena meseri pungalatala tahu normal sadar detona kana banyak ujangeng maka wajib mas sempajang yang ketiga angka kalalan na dena madosa tahu na bodena sempajang termasuk anak balega jadi kongka anak tu talabiku de pana balega maka sesungguhnya anak itu tidak wajib belum wajib melakukan salat tapi aga boleh na surah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tomate surah anak tama sempajang namun dia pana balega namun api pitu taung kalau mana tu talabiku karena meseri pungala taala sempajang ijama de pana soku tidak apa. Bahkan kalau kita mengingat masa anak-anak kita semuanya Bapak Ibu bukan hanya sholat yang ditekankan oleh orang tua kita dulu bahkan puasa sekalipun kalau manang kayasa puasa si tengah soh betul tenggaraga Pak riolo waktu tak anak-anak yero nasuruh kita matuata ma puasa si tengah soh iko na rafi ni tate 10-2 tangga soy na suro ni buka iko 2 ngasoki ma puasa si tangga so na sagena ni puasa amu sekdi aro acana ro tomato ata riolo jadi ko siulang ni kale puti ma puasa si tangga so na reken ni tomato ata maka ragena ni puasa amu 10-5 so padahal situnganna kalau kita mau tarik dalam agama dega gaya puasa si tangga so pak dega apalagi narik ku anak mak bulu cepi lu mapa sesi tengah so digagalalan cuma inilah metode cara orang tua kita dulu mendidik
Ngajok kaki tong talabiku maju ma. Depa na sokku bateta tong talabiku irwatina sabak de tu metoba to balle ga tidak apa-apa. Napa biasa mi. Ya sangnya tong matwa. Magi tong talabiku tadampang kamaraja. Iya tu ananae. Iya ko biasa boy lai fa guru masampaja watun nabi cu rito matwanna. Namun akan la pangaruh baja sanga die ang kamatu sewa wattu na mainga itu. Maka dari yolo tomatuaku biasa kak napa guru ya sengi sempajang. Jangan kan isura mas sempajang itu anak bapak ibu. Ifitani bawa kedo-kedo sempajang. Kadang-kadang engkala ilolongang anak tepica depa ni semaga-magae. Ia ko biasa ni ta tomatuan nama sempajang ambokna indokna. Biasa lakdat ni itu anak tepica-picae. Macap po kedo-kedo na sempajangi. Kalaman na din na sokku. Betul? Betul? Ibu, engkau tu apa tak biasa namun ni sana mesui bolok na detopa, tapi biasa ni maca suju, biasa ni rokok, tasilalona. Ia ko engkau balik baca-baca rila sempajan na baca mak bintuk-bintuk mupa. Magi nang kanana ilolong mapa koro dipastikan biasa ni ta ia tu tomatuan na nene na ambok na indok na mas sempajak ko boy. Tapi ia kongkana na pak demi meto nang kalai fitangi mas sempajang. Demi meto nang kai surangi mas sempajang. Degagan apa itu? Makanya biasa ya wapala tukang maka idi to matuai. Ia ko melo ki sura anak tak mas sempajang. Idi lalu yolo to matuai jamai. Ajak lalu tabarani suruh anak tamas sempaja apa ini tu motor dia tas sempaja ajak lalu salah pahangnya anak pak salah pahang anak ye ko angka tomato ti paluru anak nama sempaja ti suruh anak nama sempaja na palena sebagai tomato di na sempaja pasti salah pahang anaknya pasti agak salah pahang na maka dai anak ne rusik dia adik ye ko mandre ko tarumi ga mandre maka dia adik nama gai supaya magati ko malupu maka dia adik nama ga memang ko magati ki malupu na sako malupu ni dia na tumas sempaja pada bafa ita garek bapak idi mituti na suruh mas sempajang apa mabicu mopi aliena malupuni deta nang kena sempajang ia ni letak kesalahpahaman cara mendidik. Makanya teman terlebih tu syukur si tongan-tongan tu pak ikong ka kampung nang ka sekolah nang ka madrasah syukur ki apa idi ya senge to moto terbatas bati tak didi binai pak guru ya senge anak. Maka ketika ada sarana pendidikan di kampung kita satu hal yang sangat membantu orang tua insya Allah ia kota store ni anak tak terlebih ku madrasah isanana itu kadang-kadang guru na landro-landro ia kode tona malade buntu-buntu ya tu ya senge wija anak insya Allah ia ko pura ni tama ko madrasah itu karena paringaran betul apalagi di ko belawa teman terlebih ko alhamdulillah tatala ya tala walaupun sebenarnya informasi yang saya dengar itu lembaga pendidikan termasuk lembaga pendidikan tahfiz yang resmi yang masuk datanya dan sudah keluar apa namanya izin operasionalnya di Kementerian Agama itu cuma ada 3 di Kecamatan Belawa yang saya tahu termasuk diantaranya Lonrai yang lain itu mungkin ada tapi izin operasionalnya dari Kementerian Agama belum ada dan tidak ada juga larangan cuma kalau kita mau ada izin ya maka legal bukan ilegal ini aku kampung tak tadi siang saya Isra Mi'raj di Kecamatan Takalala Lalabata di situ juga kebetulan ada madrasah
Saya sampaikan warga dan masyarakat di situ maka salah sedi tu kampung iye potensi na turungi baraka mabela fole abalae ye ko angka kampung na angka sekolah agama kutu simak yaitu simak fiarai Bapak Ibu simak na kampung yaitu simak na kampung ye kong ke sekolah agama apalagi tong terlebih kong karena mesir pengalatan angka akapalakan woi sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kenapa? Tasek dimo bawang anak ta yare gapota afala kurang apalagi kona parate yero afala nalana atutongan nasosoe 10 keluarga na lisak bolane yero anak ena jamit tama suruga. Alhamdulillah 10 bayangkan jangan bawang yero anak 10 keluarga na wadin ala syafaat asri mondina pengalatal mangqara al-Quran wa hafazahu wa halalahu wa harama haramahu adakhalahu Allahul jannah wa syafa'u fi asyari ahli baiti kada wajabat lahun nara. Ninggi baca Quran ni napa nafala kemudian wa halalahu na halalaka lisana Quran na harangan lisana Quran betul na aja na halalaka Quran ye na rona pigau ridalana sosona aja na haranga Quran na haranga apalana de na jamai anak bansane yero ifata mai suruga ijamil lisa suruga baka 10 keluarga na lisa neraka wadin nagat tama suruga. Makanya Bapak Ibu pada niaki memuari engkato anak tak namusik di mana fakapala akurang amin urane togi makun retogi ye urane togi makun retogi usahakan ini anak taruh fakapal akurang saya alhamdulillah 5 nureta alhamdulillah yang pertama sudah khatam bahkan sekarang sudah membina pondok tahfiz salawat Darmawan di Jalan Andi Unru Sengkang akun rai fakapala alhamdulillah selesai ini. Yang kedua ada di Bogor sekarang hapulannya sudah 20 juz di Yayasan Al-Azkar kafala nomor telu lebih ni 20 gesok malah lebih matandre apalana yero makun reye alhamdulillah kafala to nomor apa seharusnya dia masih SDA sekolah dasar Asagia tingkatannya sebenarnya baru kelas 5 tapi wilai ko guru tak maka dekat de wading aman kasih ujian matu ko ujian itu bimoy talanga waktu pakapalai alhamdulillah annani gesok apalah. Yang terakhir alhamdulillah nafala ni kul huwallahu umurna 3 tahun. Ufa kafala mana 5 nure itu kafala mana? Iye, mage masoli angkat ni Bapak. Demi tapahang yang ke kampung pura uruntu ko Jawa, hampir setiap rumah pasti ada penghafalnya. Hampir setiap rumah. Utane koro gurut. Gus maga bate tak setting ko kampung maga na megala ada fakapala bahkan engka koro set di rumah tangga fitu anak-anak semua hafiz Al-Quran 30 juz fitu anak maka dewi yena sekoi kampung maca nasa dinda maka maga cana nasa kolima anak-anak nasapa koro anak-anak kami na macai limae yena ro kami na macai na fakapala na porsi ya kapala niko aja nagaga murus ulenge kapala aja na mufikiri ki makara aga na matu wabianyang aga na matu wabolangang aga matu walyangoto yena apa eseli suramu madongo pikiri ki yaro iga suro na madongo cia makapala iko ipersiapkan ku pasalama ki ku akhirat kami na macai luar biasa memeto kotomato makor marengarangar waktu makar kai silada memaki di ku Sulawesi apa ye idi iya pana apa santernya anak-anak pas sekolah ara ini pas sekolah agama iya ko madonggo batatopi makutu majatopi tapana sekolah ara angka mana nih tuh modelnya
nangancang mi matota abataku patama ko sekolah rai aro. Sehingga kadang-kadang ada anak itu sekolah di madrasah, dia jadikan itu madrasah sebagai hukuman penjara pak, maka ini mesti mengancang abataku pas sekolah aku tuh. Ya kung kama tu anak-anak maca persiapkan jadi ini. Ya kung kama tu anak-anak kami na beta, kami na donggo, kami na kutu. Ini na pasti sekolah ka. Ini na pakapala. Naluru tu mata lebiku angkat tangan mana guru na moloi. Pekoki ceritana sesa-sesa anak na menina dimpere ku sekolah. Ibu? Oh ibu. Coba kita sapa kami nama cai. Iya kung katoni fama sena pungalatala. Ulari siratu apalana ya tu. Ifa sekolah si matu lari siratu sekolahna. Saya masih ingat guru Asadia pernah penamatan di pusat. Waktu itu yang gubernur masih Pengaji Amin Syam yang orang Bone Patiro itu. Amin Syam hadir dalam penamatan Asadia. Engkana santri rawatue bapak ibu onro acana nenia yang masenya ripung Allah Ta'ala anak bawang ulal lebih cedek nafala akurangi 30 geso luar biasa. Anak bawang ulal lebih nafala akurangi 30 geso onro renunna nenia herana Pak Gubernur Amin Syamir rawatue nalang hadiah bonus sero anak-anak ena papite 2 hadiah dipersiapkan. Agana semelori melo ko gaminre umrah gratis atau melo ko duit 10 juta papite ko. Padahal waktu itu teman talabiku jarang mau ya sengi umrah mako ko toman itu beberapa tahun terakhir riolo jarang pikiriki itu ya sengi umrah magero anak-anak na fitte umrah Canya duit 10 juta na fitte. Barakana kurangnya. Irang umrah gratis na fitte. Maka deh Pak Gubernur cocok calamu ma fitte. Enreko umrah gratis wala toko di balanca 10 juta. Beneng ero 10 juta mu fitte, iro bawa muala de ufenreko umrah. Barakana ro kurang. Iya ko macan na bapak ibu ko macan na iya masetoni ri pungalata insyaallah. Dene silanda ya tu guru nabi na landro de. Tapi tong terlebih kung karena masih pengalatala, ia ko sesa-sesane mi ngomong tada pe ka maraja. Wasang yang makari sesa-sesana mi situngan tu na rekode na malade. Optimis itu tu matai bawi anak na makari aku mesti mancaji. Ya anakku persiapkan matu wassalama ka surimundrina pengalatala. Maka itu terlebih kung karena mesir pengalatala perlu dipersiapkan bangsanya ya mate tahu bapak ibu. Betul? Betul? Mate tahu mate. Dia na tua batu tahu bapak ibu. Dia na tua batu tahu. Idin kay hadir ko mamiraja ya wonie. Deni sama karete ka mon roacota. Idi gapada yolo ya mon rifi. Arigi yak monrifi di yolo terserah sembaramo ya idi gamelo yolo yak monrifi atau yak monri idi yolo silakan. Yang jelasnya pada mati mana ki betul ya koto mati agai bawa narampingnya ki di hadis guru tawonna termasuk wijata iranua melodoanga ki lala kubur. Nabe ko ki ceritana alena wadi melodoanga ki wadi alena kiringa ki narek kode gaga pahang agamana kaki ceritana ya megangnya anak marimondrie pada madodo tepatna pada molopolino na jangan kau dingiran nua matu di pasalama ki kokobure mbah kangalena solanya herat banyak kasus pak furanina pawakafekeng tomatuanna se die lokasi nasabar yolo asima turusam ya rotomata tidak ada hitam di atas putih tidak ada catatan asima turusan di makaring kata aku koro bangungan masjid kata aku koro bangungan sekolah pole apo nama dodo tepek na malopolino na masoli ni angkat na yorotanai na tuntu ifanite masjid na tuntu
Penitiana yayasan nala finga ngirwak ka furai na birat tuan nenena maka dia aga butina pura apa kawa ka neneku na dia aga butina. Makanya tim muncul sekarang itu di Kementerian Agama namanya AIW, akte ikrar wakaf. Kenapa ada begitu? Karena banyaknya kasus. Angka masih igi ibongkera, angka masih igi ifa beli panitia rotane penga sekolah ma pakuto paropema mage ulah dan pekerjaan anak-anak marimunri madodonge tepek na bapak ibu. Ya kode gaga dasar agama kita tanamkan kepada mereka. Dia gagai renuang. Betul? Maka harapan kita sesungguhnya memuarai kasih. Boleh mati-mati tak baca sangat dia meloduan ni bawang anak-anak ilauridi. Terima. Apalagi nari ku masak sidekai. Degaga tuma talabi ko maladat na furyo na farenu tolisa kuburue pada rio renunna narik kuwatunna mati angka anak nang kapak dimondin na kiring ang ipasidekah wadi jaji watuna tuo pura telinga bola gembira tapi tidak sesenang pada saat dia di alam barzah ada kiriman sedekah dari kita anak-anaknya. Wadi jaji watuna tuo pura telinga ngoto pura tafendre aji mario maranu tapi dena pada rio renunna watuna mateki tapa angka kirima fasidekana pak dongan riasanya anak nania wija. Walaupun ada warning dan kehati-hatian kita para orang tua maka de itu nade na yamanana lembaga pendidikan apa kromo dilekna angka bahasa ni ruang gote kosengka maka de ikoloko pas sekolah anakmu ibu loki pas sekolah anak ta sapa iro sekolah de na cangi tawe milo doang ngi warialana sapa iro maka deka ke sekolah mapa korong karo kapa den urusu itu matena den urusu itu labuna Hamasena pongala ta'ala tumatalabiku idi kuasa dia de to pasadi gagar larangan na guru tak makro modele dan alhamdulillah di lonrai kampot taye perlu syukuru ke cocok na sengewona Anrita guru ta Ustaz Arif maka dena to mabela dena pada kampung lengi na sumper apa saya sendiri itu dari Sumatera masuk ke Sengkang dari Sumatera. Napa kata SD usalai Sumatera ujok ke mas sekolah ko Sengkang apa mula sanawiyah isomperang ero sekolah agama iya makoko itu tahu lebih ku Allah dia ni sumperang lupa ni bawa boleh bola tak sekolah arak di sedepena agak pikir-kira teman-teman lebih ku angkara masih repungala ta'ala ya ko paciaki ye komade cengi agama isi dia kampung insyaallah ye natuna sabari namba decete tu kampunge nama kanja asia amat ta asia maseta na iparate na wonna irulisa na sampajange makanja biasa ijamari la sampajang risali was sampajang memuari mabarakat teman terlebih kong karena masih pungala taala doko-doko oleh-oleh amalan ye ko melo ke salai bola alai fasapo ayatul kursi alai fasapo realita mapa mulai bacaan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sebelum capu-capan narafi wala yauduhu ulangi wekaf itu wala yauduhu 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 hifzuhuma wa huwal aliyul azim sapurusan ni sinin nalan ro aleta insyaallah dega gamaga ki riajok kangeta termasuk narik komelo ki pangujui se dia tahu engka anak ta engka pota melo masih sekolah saliwa kampung ta pangujui dengan bacakan ayat kursi ni apa tasapung akoro ya rega engka waram parata melo tasapo bacangnya ya kursi tabaca wala yaudu kafitu nenapa ita kita mata atita samana ya cenneri ro agagai insyaallah dega gamaga
Wabillahi taufiq wassadah. Allahumma arham ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ghfir ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul faktubna ma syahidin. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.